thak thing hi chome thak he mi spice kan ti ang chi hian ni ba ka akum satam tak liam ta tang khanin dam doi ta na lo mang to thin poka tu tu ba chuanin ni tin thak thing ai taila entinge kan omang taksa entinge effect a omang in a that na te tin a that lo na ta po kan soi kan tum do na nga chuan thak thing hi mb hei thing a hong a kor hi ani bera chi ni a oma silon cinnamon an ti hei hi thak thing atak zok kan ti a chuanin kasia cinnamon hemi hi tam zoka amai ro chu a thalo zok kan ti ani a han chu kasia cinnamon hin chuanin komorin a paya e tamutuk chuanin thinte po effect ve thei a khang zo ta kan soi don ni na chuanin ni tin thak thing asia taila enge taksata thatna pakhat na chuanin hemi thisena thum omza thi avong dik thin an chan amjia chu zun thum datna nei tan a tha tina ni chu chuan thak thing hianin hemi kan taksa ina insulin a man tangkai theinang khan apuya in zun thum ba ka hemi zun thum in tham ti mayang zun thum ma pre diabetes kan ti heng tan ti hian a tha a zun thum a chonin hemi insulin hianin ka taksa hian insulin te ka mang tangkai thei thin lova ya tan khanin a tha a nami thak thing ni tin ei hi a mai ro chu dam doi thak na ne ro chonin man lo turani ang in lung hrisel na tan tha a chanber po hemi cholesterol chachi ldl cholesterol ka tiang chi kha atin yam theya e ba ka thisen thau chia kan ti pakhat triglyceride che kha atin yam the boka hemi kan lung ba ka kan thisen zam hrisel na tang khan a tha ani chuanin thak thing hianin hemi taksana le vung hemi inflammation kan ti hi ati zia om theya chuan thak thing hi antioxidant chak tak mai ani boka omje chu taksa ana le vung alo om piang kha yang kha adolet theya chuanin hemi min ti tar hara chuan natna benvon dolet nan te khanin ni tina thak thing e kha a tha ani in pum tan te chopai toi da ta po tha a hemi pum puar do u te pum pia gas tham te chopai toi chaklo in digestion kan ti khang te khanin tan te kha thaboka tin hemi thak thing hianin kan taksa metabolism kan taksa na tho imayang hi ati chaka chuan hemi chini chak huam hut na te pian ta kha ati zia om the ati tlem theya chuanin hemi taksari na ti niam nan khan ni ti na thak thing ei kha a tha ani chuanin aris de a that no da po om ve a big takin ni jada kan soi kasia cinnamon kan ti chi khanin komarin aplaya kan ei tamlel tu chuanin khami thin te po a khoi ve theini ni ti na taksata thalo khop thin ta da thalo khop ei tu chuan ei tam kha nga ya in thin lo che to tan thin nat na nei tan pon e fim khur rangai boka chuanin hemi zun thum nat na nei mek hemi blood sugar dam doi zun thun dam doi ei mek te tan e fim khur rangai boka a chan chu sugar ka ti hiam the wangin dam doi ne tho khop chuanin blood sugar level ka ti hiam dei theya tiang lu hai na te hemi chau na te le thlan fim tla tiang te kha asiam thei boka tin thak thing hi a phut te tiang te kha oma a thei chuanin narem chan chuanin a cha na tu te po kalo tek angai lo enanga hemi a powder kan tiang chi te mo a hlang chuan ei lo du ni hemi hrok tan te ka pil tan te pon thalawatin pumpui ulcer tan te pon ei fim khur angaya in hei zun thum nat na nei tan te chuan blood thinner kan ti mai aspirin ang chi dam doi khatiang ei tan te chuan thin dam doi ei tan te pon ei fim khut te po ngai ve poka ni tina dosi atlang pui tuina phut hi thir fian te chan ve atanga thir fian te khatini tin ei la he to ka a tha ti wanga taksata tha ti wanga ni tina ei te te kha kha taksatan a la om thei ti hriat turani chuanin thir fian te chan ve mo thir fian te khat emo hi thingpuya te mo tel theya tin hei pong tu te ta po tel theya a phul mai theya chin
tuilum nen te an chokro tokila kha azin kara te po te khanin choi khama te po a in mai theini ole kha ni te na thak thing e that na te a side effect om the te kan soi thei thlem tu te se